Evo idemo sada u jednu američku prodavnicu koja se zove Costco. Vidite gužve, ima auta, svega. To je jedna prodavnica mnogo povoljnije cijene nego u ostalim prodavnicama. Pa idemo sada unutra da vidimo malo cijene, da vam pokažem pošto je šta. Evo počet ću sa snimanjem da pogledate. Došao sam na autodijelove. Nema ovdje puno autodijelova, ima akumulatori, ulje, pa vidjet ćete što ima. Evo primjer, jedan obični akumulator košta $159, $169, 164. Evo vidite, dole su $170, 150. Evo, to su akumulatori za auta. Ovdje ima druge cijene, imaju ovi Energize 254, 220. Evo, ima ovdje 289, 300, tako da nisu jeftini akumulatori. A ovdje su brisači za auta. Koja je cijena brisača? Da vidimo. $16 pakovanje. Jedan brisač. $16. Idemo. Meni treba ulje za auto. Ovo je papir za ruke. Evo na 5,30, meni treba 5,30. Imam pošto je 5,30, $50. A ovdje dođu dvije kante i ovo je sintetičko ulje, ja. Dvije kante dođu na pakovanje po 4,73, skoro 5 litara, znači 10 litara za $50. Što je ova cijena mnogo povoljnija nego u drugim prodavnicama. U drugim prodavnicama je jedna kanta oko 30 do $40, zavisno koje je ulje. Vidimo, to meni treba, to ću uzeti. Ima ovo 5,20, to je ista cijena. Ima 0,20, ista cijena. Vidimo ovamo šta je. Ovo je za dizele, nešto. Dizel ulje. Ajde kako to izgleda. Šta je ovo? Da pogledamo šta je ovo. To su ovo za čišćenje snijega. Da vidimo pošto je to ta cijena. Jeste, $1000 skoro. Da. Ovo su neke police. Kako su to police? Pošto je ta polica? Mislim da je ovo cijena $129,99. Jako velika prodavnica, mnogo povoljnije cijene. Ima cvijeća, ženi, curi kupiti. Hey buddy, good, how are you? Evo ovdje imaju madraci. Vidimo pošto su različite veličine. Evo ovdje su cijena gore. $1000. Da. Ovdje imaju stvari za kupatla. Da vidimo pošto su ove česme. Evo recimo ova jedna česma. Evo kako izgleda. Ona košta $200. 199 centi. Imaju ove. Ajde kako one izgledaju. Ova je $240.
S ovu stranu je laminat. To je cijena što je laminat, da. 32, no. $2, 33 centa po square feet. Evo došli smo na odjel za hranu, za čuke, mačke. Da vidimo jedna vreća. Šta je to? To je potato, krompir i čurkica. Da vidimo pošto je to. Jedna kesa dođe 18 kila, $55. To je sve hrana za kerove i za mačke. Evo je već jedno pakovanje. Koliko dođe tu? Ovo je dođe 22 kila i 700. Cijena dođe $49, 48,99. Ima različitih cijena, zavisi šta hoćete. Evo ja obično uzmam za svog, imam vučijaka, uzmam ribu, salmon i sa krompirom miješam. Gdje je cijena to? Evo je ovdje gore, $54, $55, ova jedna vreća. A u toj vreći dođe, koliko dođe? 15-16 kila skoro. Ovo da vidimo pošto je piletna. Ovo je skručanje. Evo jedno pakovanje piletna iz $11. Koliko dođe to? $70 centi, 2 kile i 254 grama. To je jedno pakovanje. Idemo ovaj jedan piletna. Evo, ovo je ljegana naša čuvjetki. 3 kila dođe. Evo mi hoćemo baš sada ova rebra da kupimo. Koliko tu ima kila i 900 dođe, 28 i 50. Dobro, kupili smo to. Evo, kupio sam ulje. Ona je nešto kupila, tamo neki kostimici, nema pojma šta je. Vidimo meso. Meso. Ovo je junetna, jeste. Junetna, da vidimo ovaj komad, recimo. $47. To je 2 kile i 386 grama. To je jedno. Evo ovo su kao odresci, neki $50. Evo imate kila i 902 grama. To je sve junetno. Evo ovdje mislim da je svinjsko. Jeste. Ne. I ovo je junetno isto. Evo imate veliki komara, pogledajte koliko to dođe. Ovo je jedan veliki komar. $203. 6 kila i 795 grama. To je preskupo. Evo naš na svinjsku. Evo je slanica. Vidimo pošto je $31, 2 kila i 832 grama. To je dobro kad se ispeče. Ovo su krmenaduce. $22, 46 centi. 2 kila i 600. Ovo je dobro. Ovo ja kupim pa se suši. Ova jedna velika baba, $50, 4 kila i 900, skoro 5 kila. Hoću samo još da vam pokažem sir.
sir. Koliko je? Ovo je kozji sir. On je $10 i $11, 600 grama sira. Ima kravi, gdje je kravi? Ne vidim baš kravi, ali bio je tu. Neki mozafina, $17. Ovdje su neki trapisti sirovi. Ovdje smo sada na krompiriće, mrkva. Pošto je mrkva, $7,50. To je cijena mrkve, ovo jedno pakovanje. Krompir, pakovanje ove jedne veće. $8. Evo imamo lubenice. Imamo poštanske lubenice. Lubenica je $16 jedna. U sred zime. Minus 15 napolju i jedemo lubenicu. Krastavče. Cijena $5,75. Ovo je jedno pakovanje. Da vidimo cijena prodajca. $7,5. Evo ima ovaj veći. On je $10. Paprika. Koliko dođe? 3, 4, 5, 6 paprika, $12. Šta? Chicken wings. Šta je to? Wings. O, to su umači. $6. Ja. Da, marinada. I to ćeš kupiti, dobro. Evo da vidimo ovamo šta ima. Nađemo kafu, kad vidimo. Šta je ovo? Majoneza. Evo da vidimo pošto je majoneza. $11 kila i 800. To je jedno pakovanje. Kiseli kupus. $6,5. Kiseli krast. Gdje su krastavčići? Ovo su mali krastavčići, 2 litre, $7,5. Evo tražimo kafu, pošto nam treba kafe. Ovdje razni kafe ima. Evo recimo neka Kolumbija, $20, koliko ima, 800 grama. Ovo je $19, dark, malo tamnije. Ovo je neka, $27, kila i 13. A ovo ide za Starbucks, neka skupla, jesi? Koji je skupla? Java, koliko je ta kafa? Hajde da vidimo pošto je ova kafa. Java, a tu je. To je ta kafa što smo mi kupili, 100% kolumbijska kaže, pošto je ona $24, kila i 36. Evo još da vam pokažem cijene brašna. Evo ovdje 20 kila, ovdje $19.
Pa mi uzmamo ovo. I uzmamo po 10 kila ovo. I ono je 10 kila brašna je $10. Vidimo. Šećer, evo šećer poštuje, koliko šećera, 10 kila šećera, dođe $13,5. Evo sad smo došli na kasu da platimo, evo pogledajte gužve. Za jedno 15-20 minuta mislim da ćemo dobiti. Ovdje brže, ali i tu je velika gužva. Ništa, sačekat ćemo, pozdrav. Evo brzo ćemo doći nared, još ima dvoja kolica ispred nas, što je jako interesantno, evo ovdje možete tamo da pogledate, ima hranu, tu možete da kupite, da jedete, pogledajte cijenu, jedan hot dog košta $1,50 samo, to je stvarno jeftino. Imate krompiriće, pice, sladoled, sokove, supice, super. I mogu vam reći da je ukusna hrana, mi smo to probali. Evo sad idemo na izlaz, pokutovali smo to što je trebala. Morate račun sačuvati, što na izlaz tamo na vratima, one kontrolišu, neko nešto nije ukrao. Evo ja sam već svoj račun spremio. Koliko je to izašlo. 160 i nešto $. Evo sad idemo u drugu prodavnicu, Canadian Tire se zove, jako poznata u čitavoj Kanadi. U Costcu nisam našao ujni filter za auto, idemo ovdje da vidimo ujni filter, da vidimo cijene kako se kreću. To je ulaz u Canadian Tire. Vidite koliko je to prodavnica. Idemo ovdje da tražimo. Evo, ovo je sos za pospanje trotoara, pošto je $9. Koliko ima kila? 20 kila. Evo, tu su. Ovo što vidite, ovaj dio to je sve za auto. Šta je interesantno, preslake za volan, kako se kreću cijene, $24, $26, kako je. Gore ulja, vidim ulja. Sad ću da vam poredim cijene ulja ovdje i vidjeli ste u Costcu u ovoj američkoj prodavnici što sam rekao da je jako mnogo povoljnija nego ovdje. Da nađemo 5,30, ja sam kupio 5,30. Pošto je $55, mislim da je ovamo Castrolovo, evo recimo Castrolovo, evo 5,30, $40, jedna kanta, 5 litara, a ja sam tamo 2 kante kupio za $50. Imate ovu
zelenim kantama, cijene $50. Evo ovo je neko na sniženju ovdje. Da, $8 jeftinije. Ovo je $30. Evo ovo su cijene. Evo došli smo u tu eriju gdje su filteri. Koji meni treba? 575. Evo ga. Evo ga, 10, 575. A cijena je $15 filtera, 14,39, a 10% je još jeftiniji. Evo ćemo jedan da kupimo. Ovo je isto za sintetiku ulje, pošto sam kupio ulje sintetika. To su uljni filteri, a ova strana, to su zračni filteri. Zračni filter. Za moje auto ovdje ima kompjuter. Možete da potražite koji vam broj treba. Idemo na filter. Ovdje nam je sad izbacilo godište. On je 2013. Chevrolet Impala. Evo, tu je filter, meni ovaj treba. Vidimo sada pošta. $19, $20. Imate broj filtera i sad tražite po tim brojima. Evo sad ću malo da uporedim cijene akumulatora u Kosku i ukenenje taj. 296, 212, 280, 180, znači prosjek neki $200 ako hoćeš dobar akumulator i sve zavisi od vozila koje je. Ovo su ovam malo veći, za veća auta, trakove njihove. 220, evo je $440. To su tu akumulatori, ovamo su ulja. Ovdje su neke za elektriku nešto. Vidite kako one, što je nešto malo skuplje, one to drže u zatvorenim prostorijama i ako hoćete nešto da kupite, morate zvati osoblje koje radi tu da vam ključa i oni vam dadnu što hoćete. Šta je ovo su? Zvučnici. Ovo su kamere za auto. Da, ovo sve kamerice. Ovo su ratkapne za auta. Evo da vidimo prilike jedno. Košta $83, 4 ratkapne dođu. Zavisi od veličine felge, kolika je felga. A ove su malo ljepše, $104.